Spoštovane, spoštovani, znova smo v družbi prve lige Telemach. Tisti, ki ste pospremili uvodni dvoboj tega kroga, veste, končan pred približno pol ure v Ljubljani. Bravo, Radomlje 4-0. Zdaj pa je pred nami še druga tekma 34. kroga, nasprotnika na stadionu z Dežele v Celju, Celje in Koper. Še nekaj tednov nazaj se je zdelo, da zna biti tole tekma, ki bo neposredno odločala o zadnjem potniku v Evropo, ampak trenutno pa se zdi tako, da je tole med vsemi tekmami v tem krogu morda še najmanj pomemben dvoboj. Bolj kot ne so si tako Grofje kot Kanarčki z Obale zagotovili nastop v Evropi v prihodnjem krogu. Malo slovenskih nogometnih strokovnjakov prisega na to, da je v tem trenutku Koper celo najbolj vroča slovenska ekipa, toda Celjani so med tem povedali z golom Josifova. Nemanič je podal pred vrata, tam pa se je sijajno znašel Nikita Josifov, ki v zadnjem obdobju igra vse več in je v vse boljši formi. In Celjani so torej v 9. minuti povedli, strelec pa Nikita Josifov, 24-letni Rus, je zadel drugič v tej sezoni, dodal je 4 asistence, 2 recimo na zadnjih 2 tekmah in tudi tale drugi zadetek je prišel pravzaprav v zelo kratkem času. Letošnji sezoni, ko so ga pripeljali na posojo, ampak tole pospremimo, to je velika priložnost za Celjane, ki pa ostaja neizkoriščena. Nino Nordanus, zelo slaba reakcija. Vrnil po poškodbi, ne sicer še v tisto formo izpred poškodbe kolena, ampak tudi pri njem se zdi, da igra vedno bolje. Tole je priložnost za Koprčane, še se branijo Celjani in na koncu strel prek vrat, mislim, da Domdžonija. Ivkić je posredoval, pa niti ni vedel, da je odvzel žogo in se obrnil v stran. Josifov pa je hitreje reagiral in Celjani imajo novo priložnost. Sešlar, 2-0. Neverjetno, kaj je zdaj storil Dominik Ivkić. Res dober drseči štart. 37. minuta, torej Svit Sešlar ponovno med strelci. 10. gol ob 9 asistencah za Svita v tej sezoni prve lige Telemach. Asistenco pa je oknužil Nino Nordanus. Takole Sešlar res na koncu ni imel težkega dela. Kvesič do Nordanusa, Nordanus Sešlarju, Sešlar pa brez težav mimo Jurkarja v mrežo. Obrnil je hrbet, jo pustil, misleč, da je odbil z igrišča. Tule zdaj na drugi strani poskuša Koper, sijajna priložnost, toda brez gola. Brez zadetka. Mijailović je imel lepo priložnost, zdaj se sicer drži za glavo. Sta se Grković in Mertik vendarle opazila karkoli. Ja, pozvala sta Matkoviča zdaj. Pozvala sta Matkoviča na ogled počasnega posnetka. Sem sam morda kaj spregledal. Po ogledu ponovljenega posnetka znam, da nisem opazil česarkoli spornega. Zdaj tale Imić. Očitno tule je vendar stik Čidijeve desne roke z Mijailovićem. Mijailović pravzaprav potem niti ni protestiral, vstal je in stekel nazaj, ampak tole, kot kaže, je dovolj za Sagrkovića in Mertika. In vemo, kaj ponavadi sledi, ko tole gledamo. Čim sta ga pozvala, obstaja zdaj seveda velika možnost, da bomo videli najstrožjo kazen. Toda to so enostavno 11 metrovke, ki jih pred varom niti slučajno ne bi videli.
veliko časa si je vzel Matkovič za ogled tega počasnega posnetka in dosodil je 11 metrovko. 40. minuta, Deni Jurič zanesljivo 2:1. 2:1 na stadionu z Dežele in Koprčani se še pred odmorom vračajo v igro. Deseti gol Denija Juriča v tej sezoni. Je nogometaš, ki lahko igra na številnih igralnih položajih. Tole je zdaj nevaren predložek in izenačenje 2:2. 2:2, Maj Mittendorfer po predložku Popoviča. Po zaostanku z 2:0 so se Koprčani torej vrnili do izenačenja. Morda se še spominjate, ko sem na začetku dejal, da v letošnji sezoni tule na stadionu z Dežele so Celjani nemalokrat zmagali, ko so prvi prejeli zadetek in pogosto niso slavili, kadar so povedli. No in danes znova niso uspeli zadržati prednosti. Potem, ko so vodili že z 2:0, je Koper zdaj prišel do izenačenja. Tole je priložnost in gol! 3:2, medtem za Koper. Popoln preobrat Veljko Mijailović. Neverjetno, od 2:0 za Celjane pa do vodstva Koprčanov v 52. minuti. Kakšen povratek Kanarčkov. Mijailović, njegov drugi gol v sezoni in Koper zdaj vodi v Celju. Takole, Isak Matondo, prekrasna podaja, potem pa iz prve, močno, natančno. Na desna strana je Kvesič, predložek Kvesiča, Vuklišević ima priložnost in brani Jurkar. Brani Jurkar na koncu samo nov kot za Celjane. Zaenkrat obeta Kopru bi se obalni prvoligaš vijoličastim približal, res da stekmo več, ampak samo na točko zaostanka. Tole je bil nevaren poskus za Bukovnika, ki pa je vendarle zletel čez gol. Bravo bo je v zadnjem krogu igral z Olimpijo in to, da bodo Celjani očitno izgubili tole tekmo s Koprom. No, tole zdaj še priložnost za Matonda. Matondo! Potrditev koprske zmage. 4:2 za Kanarčke. In objemajo se na koprski klopi. 4 streli v okvir, 4 zadetki. Neverjetno. Celjani so vodili z 2:0, potem pa očitno gladko izgubili. Takole je Matondo pravzaprav vse opravil sam. In kako je bil tule potrpežljiv, položil je na tla najprej domačega vratarja. Zdaj sicer na ogled počasnega posnetka, če je šlo za ja. In tale gol najbrž vendarle ne bo veljal, ja. Res je, brez zadetka Matonda, vendarle prekršek nad Dulko. Sandro Jovanović, čestitke za zmago po zaostanku z 2:0 v Celju, torej do 3 točk. Kaj je bilo danes po vaše odločilno v tem srečanju? Ja, najprej hvala za čestitke. Mislim, da smo vedeli, da nas čaka zelo težka tekma, ampak ja, danes smo se pripravili isto, kot se bomo na finale in prišli smo po 3 točke. Zdaj ostajate seveda v igri tudi za drugo mesto ob koncu. Zdi se, da ste si zagotovili vsaj eno od prvih 3 mest. Kaj to pomeni za samo sproščenost tudi pred tem finalnim obračunom? Ja, lepo je slišati, da smo med top 3 ekipe, ampak mislim, da šele prihaja najbolj važna tekma v tej sezoni in ja, potem bomo videli še preostali 2 tekmi, kako in kaj. Kakšno tekmo pravzaprav pričakujete v sredo, še bolj borbeno, kot je bila današnja, v kakšnem drugem pogledu morda drugačno, kot je bila ta danes? Ja, mislim, da bo normalno težka tekma, finalna, ampak ja, mislim, da bo
še več kalkuliranja, da ne bo toliko odprta tekma od same prve minute in ja, gremo spet po zmago. Najlepša hvala in veliko sreče. Hvala vam. Slaviša Stojanović, čestitke za zmago, s katero ste si najbrž že zagotovili vsaj eno od prvih 3 mest. Kako je bilo danes v Celju? Zgodnji zaostanek, sicer z 2-0, po vaše, kaj je bilo odločilno za zmago ob koncu? Ja, slabo smo nekako vstopili v tekmo, zamujali smo v duelih, puščali smo se preveč prostora Celjanom, bili so hitrejši v teh nekih reakcijah. Iz teh 2 reakcij so zadeli 2-krat in ni bila ravno enostavna situacija pred 2-0. Na srečo smo hitro zadeli in v pravih trenutkih zadeli in nekako s požrtvovalnostjo in borbenostjo pripeljali tekmo do konca in osvojili te 3 točke. Slaviša, odlično vam gre na klopi Kopra, če se ne motim, že 11 tekem, odkar ste prišli, 8 zmag, 3 remi. Verjetno bi si nekako še najbolj želeli, da bi se ta niz nadaljeval vsaj še naslednjo tekmo, kaj ne? Pa dobro, normalno, športno je to, ne zaradi niza. Športno je, ker si v finalu enega tekmovanja, ki ti omogoča še dodaten nov pogled na evropska tekmovanja, tako da iz tega vidika. Tako da enostavno treba se spočiti, ogromno je zahtevalo danes tale tekma. Upam, da te igralci, ki imajo mini poškodbe, da se bodo do srede nekako rehabilitirali in bili pripravljeni za tekmo. V psihološkem smislu, Slaviša, pred sredino tekmo, kaj to pomeni za vas, tale današnji rezultat, pa recimo tudi za nasprotnika, ki bi utegnil biti še kanček bolj motiviran po tem, kar se je zgodilo danes? Sama tekma, samo finale je že toliko velik motiv, da ne glede na to, kdo je v finalu, bo dal maksimum od sebe. Tako da ne pričakujem nič kaj lažjega dela ali pa kaj podobnega, niti v tem motivacijskem ali pa v katerem drugem smislu. To je finale, to je tekma, ki te direktno pripelje v evropska tekmovanja in se osvoji lovorika, za kar največ vsi delamo in vsi igralci to želijo, trenerji in tako naprej. Hvala in še enkrat čestitke. Hvala lepa. Mark Zabukovnik, vodili ste z 2-0 na koncu, 3-2 za Koper. Opišite nam pravzaprav, kaj se je dogajalo v tistih trenutkih, kaj je bilo ključno danes. Ja, dobro smo začeli tekmo, povedali 2-0. Nekako, ko se je zdelo, da imamo vse pod kontrolo, smo pač prejeli nesrečen penal. Koper je zadev, potem pa ja, zelo slab vstop v drugi polčas. Prejeli smo 2 prepoceni zadetka. In pa ja, na koncu smo še poskušali priti do zadetka. Nažalost nam ni uspelo in to je to. Čutiti je pri vas kar precejšnje razočaranje, kar je seveda normalno po takšnem porazu, kajti zdaj obstajajo zgolj male možnosti za uvrstitev med prve 3 v prvenstvu, ampak hitro se bo potrebno pobrati. Kaj lahko recimo ta tekma prinese dobrega ali slabega pred sredino, ki bo seveda še bistveno bolj pomembna, finale pokala? Ja, najpomembnejše zdaj, da se spočijemo, da se zregeneriramo, da v bistvu odpravimo te mikropoškodbe, ki jih ima kar veliko igralcev. Nekako danes smo dobili nek pogled v to, kaj nas v sredo čaka. Verjamem, da je tako trener kot igralci, da smo dobili veliko odgovorov. In ja, zdaj v bistvu se čim bolj taktično pripraviti, spočiti in pa v sredo zmagati tekmo. Najlepša hvala za pogovor in veliko sreče. Hvala. Mr. Jera, can you describe us first your emotions after that kind of match? Talking again about the referee. Talking about football, we need to talk about Celje, not about Koper. We need to talk about Celje. But I don't want to talk about Celje because if I say one thing anyway, I will be criticized. If I say another thing, I will be criticized. But I will not stop and I won't be a part of this circus of the referees. If Valeri that has the last word, let me, I won't be part of this circus. I want to forgive my year contract. I don't want to take even €1 from Slovenia, from him, from the club, but I don't want to be here.
I said to the referee, you will die here alone. You are killing the football. You are killing the football. This is not even contact, the first penalty. You are just helping the small teams to grow up. You are not helping the football. You are giving advantage to the small teams. And this is what is happening all year. You are giving the penalties to the team that is winning the league by far on penalties. This we already denounced, and this is a fact. But I don't want to be a part of this circus. It's enough. People, as I said, I will be criticized for this. Half of the people will be happy that I'm leaving this country. Half, hopefully, that I give something to this country will be not happy. But I don't want to be here. I don't want to. No, because if I'm not doing well the things, if I don't get results, or someone in his job has no result, you are getting sacked, right? The referees, if they made a mistake, nothing happened. And this is not normal. In every country, when the referee is not doing his job well and has mistakes, he's in the fridge, he's not getting paid, he's not whistling, has 2 3 weeks suspension. Here, nothing is happening. You are covering. You can continue with this circus, but not with me. Your expectations before the final? That we will win the final. If it's about football, I don't have any doubt. I'm giving 1% possibilities to Koper. But this 1% is with the referee. But I have to say something. He's the best referee of Slovenia we have. I want to see on Wednesday that he is the best here, because he is not one of them. He is one that been sent to Turkey this year to whistle Galatasaray and Fenerbahce, and he did fantastic. So I hope on Wednesday the best, or the only one, that is he deserves to be at the level that he was whistling one Turkish derby, that he will do his job, because the referee they are here in football, not only here in football, that nobody talks about them. That nobody. We need to talk about football. And here we are not talking about football. And because my attention, my priority is to talk about football, because I think I am someone that just thinking about football, how to improve the team, how to be better, how to miss the opponent, how to put the opponent at the back, how make them suffer. They don't let me. We are talking about something else. Today we lost by 1 corner and 1 penalty and 1 counter attack. So 2 on set pieces, one of them it was a penalty. And we can talk. We had on the first minute a penalty for us. It was 1 hand. But I didn't complain. Okay, it was not a hand. It was no penalty. Okay, but that one it's a shame. This penalty that it was against us, a shame. And I have to say the last one that it was a goal for Koper. For me, this is not fault. This is goal. This is goal. So 2 mistakes. In one game, this is too much. This is too much. Where is the punishment? Where is the punishment? No punishment. So because it's a circus, I'm not a clown. I'm not a clown. I'm a coach. And I'm a coach that I'm trying to improve this league. And I say many times, let's compete fair and let's do it a nice football. But this is not football. You are helping the small team. You are giving advantage to the team that they don't have possibilities to beat us playing football. Because we talk about football, clearly we don't have anything to talk. And as I said, if we have a good referee on Wednesday, 1% possibilities to cover.